hinkwako kula mi nga ko kwala nga yingisela munghana lonene FM ri ko nhlekani lowu mina ni khalanga Pat Mathebula ku amukela mingiselo me ko khona yingisela ri la a Gauteng a Mpumalanga a Northwest a Limpopo na wewe nikumako i-audio streaming ya munghana lonene fm.co.za famba swinga kufika le ka awara ya mbirhi nhlekani lowu kwala ka munghana lonene FM makomba ndlela mingiselo me a kheza swinene loko hi lombe ndleve kwala nga yingisela u ri kona eka ravo mbirhi leri yona radio ya liyani ya va Christopher Mpepenyani yo na radio liya ya va Dlaiseta Ebivaloyi yo na radio ya liya ya va Mandla Soko yo na radio ya liya ya va Tsakani Shilavaloyi yo na radio ya liya ya va James Xikwambali ai mativana aso sile mavokweni ya Rozana hlekana mingiselo munghana lonene FM kha hi nghena ka siku ra vu mune ra n'hweti leya ya nyenyenyani lembe ra magidi makumembirhi ntlhanu mingiselo meha ku amukela kwala ka nga yingisela ri kona nongona ku humerisiwa hi ncindani Eric Mabasa mina ni khalanga Pat Mathebula ni wa rismati wa jima wa xitlanga maxingiritano wa cecana makonelo wa ndandadzi hi laha hi nga ta va hi kha ku tisela nongona ku Afrika wa vulavula kona hi ndlela yo yeleyo swi tele leswi hi nga swi khoma mingiseri wa munghana lonene FM sweswi mi nga hi rhuma swoho ku ya hi ya mi lavela swoho hi mi laverile hi na swona la hina bona va ndzawulo ya ntirhisano wa mafumelo matshamelo ya vanhu a Limpopo hina bona va ndzawulo ya rihanyo a Limpopo hina bona va ndzawulo ya dyondzo ya masungulo a Limpopo hina bona va ndzawulo ya timhaka ta ntirhisano wa kumbe wa timhaka ta matiko mambe wa tiko ra Afrika-Dzonga hina bona va JMPD hinkwavo lavo kwala ka Afrika wa vulavula ka munghana lonene FM tshama ri endle vutatwa ku hi khomele yini hi sungula sweswi hi MEC Bioscope Makamu daka leswi khalanga Pat Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbhuluku ku ya fika ra vuntlhanu enteso mingiselo ya munghana lonene FM i 10 timinete ntsena ku bila awara ya 12 nakona ku Afrika wa vulavula eka munghana lonene FM makomba ndlela stolo ku tiva ku kumba van'wana va kombisa timhaka ta ku ri vele ku tirheni na ndzawulo leyi ya matshamelo ya vanhu a Limpopo kambe va na xiphiqo xa ku a vele ku hakeriweni se swi teka nkarhi va kha va nga ri ku hakeriweni va ri kusukusela ka n'hweti leya ya Nhlangula va nga se hakeriwa se va lava ku tiva kahle kahle xiphiqo xi nga va xi ri kwihi se ve ku hayi na tinhlamulo lava nga na tinhlamulo va ndzawulo yo yaliya hi yo mhaka namuntlha sweswi hi ri na MEC Bioscope Makamu hi vo va nga ta va kha va hi pfuna ku twisisa timhaka to toleto kantswa MEC nhlekani na ku vuyisa ka lembe lerintshwa enhlekani khalanga enhlekani ka vayingiseri va Afrika wa vulavula na munghana lonene hi ku angarhela mini kuma ni ri kun'wani hala ni le hansi ni le ku tirheni hala mudimule hala hi karhi hi kombisa vanhu ku va ta hi mi givela hi ta va hi ri na ntirho hi ri vandla ra ANC so loko va ni kombele ku ni ta hlamula leswi ni te hayiwa hambiloko swo ndlisa ku yini loko munghana ni kha yi tlangela 60 wa malembe ni nge ni va phati ni va navelela malembe ma ku tswariwa ka munghana lonene na ku ya yimini munghana lonene yi dyondzisa rixaka yi informa vaakatiko a khensa khalanga ntirho lowu mi nga ku wu tirheni ingaku ku nga ya mahlweni xitichi lexi kuma malembe man'wani mo ringana lama xa ha famba hi ndlela ya kahle ka timhaka leti mi nga ti vulavula mi nga ni lava ku vula leswi khalanga ku department ya COGTA hi yin'wana ya department leyi lava va nga va ku va tini va ta mi hlamusela loko va ku kusukela hi n'hweti ya Nhlangula kumbe November kumbe kahle kahle ku nga va ku ri mhaka ya December a hi mhaka ya ku xiphiqo lexi hi nga na xona xikulu ku fika ka kwalano ko va ku loko se vanhu va toloverini hi yin'wana ya tindzawulo a South Africa va tiva ku hi hakela hi xihatla ku tlula na mpimo khalanga a ni vulavuli mavunwa va kontraka va lava loko vo ta futhi va vutisiwa va yimela tlhelo va ta va swi tiva ku hi hina hi ri hexe hi kota ku hakela vanhu hi ti 15 na ku hela n'hweti yin'wana na yin'wana a hi tsanile ku ndla tano kambe sweswi ku na glitch leyo ka yi nga tshamangi kahle hi mhaka ya ti-cash flow projections ta hina laha
n'hweti ya December na January hi nga ka hi nga swi kotanga ku hakela ha solve swin'wana mara va contractor va hina hinkwavo hi ti 14 ta February leyi nga yi sungula ku nga n'hweti ya marhandzu kalanga va ta va kha va kuma mali ya vona hi lava ku va masayitini va kota ku heta mi ta tsundzuka khalanga loko hi ta va hi fikile laha a ha swi koti ku va leswaku swilebe swi tshikiwa hi mhaka ya mahakelo lama hi nga ma tisa ku ma va kona a ha yimeli munhu a heta yindlu khalanga sweswi ku hi hakela i heta xilebe i tisa invoice i hakeriwa xilebe loko i maka khumbi i tisa invoice i hakeriwa khumbi loko i vekela roof na ti-final touches hi ku hakela leswaku hi nga tikumi ha ri tiyindlu to tala that's why mi nga ha voni tiyindlu ti tshama ti ri lahaya ti nga helangi hi ku munhu i dye mali a famba na yona hi yin'wana ya leswi hi nga swi tisa ku vona ku hi hakela ku ya hi ndlela yaleyo so va ti-project manager ta hina a va tirha na vona ku a hi tirheni hi ndlela ya so ku hi ta kota ku hi hakela leswi swi nga ha tirhiwa ka ha ri nkarhi so swin'wana a swi fambangi hi ndlela yo mhaka ni ku se hi swi lunghisini hi ti 14 va ta va kha va hakeriwa hinkwavo va ti-contractor lava nga ku va kolotiwa va nga tirha ntirho va nga tisi loko ku ri a va tirhangi ntirho va ta hemba ku va tirhe ntirho because hi ta lava mali ka vona loko ku ri ku hi cheka hi kuma ku a swi tshamangi hi ndlela i mhaka yin'wana leyi mi yi vulaka vula ku loko ku ve hi toloverile ku lavona a va tluli n'hweti yin'wana na yin'wana va va kha va hakela loko va tlula swa chavisa se loko ku va ku langutiwa timhaka ta ku va ku hlwela ku hakeriwa hi ndlela leyiwani hi glitch leyi mi vulavulaka yona a swi kavanyetangi vukorhokeri bya n'wehe bya ku nyika vaaki mphakelo wa tindlu leti mi va ku mi kha mi va nyika khalanga swi kavanyetile ende swi kavanyetiwa hi swilo swimbirhi hikuva hi hlwele ku va hakela xa vumbirhi i ku hi kume timpfula to hlayanyana mi ta tsundzuka hi nkarhi wa timpfula a hi koti ku ya ku makeni masayitini hi yo mhaka hi lava ku swi phusha ku hi ti 14 a va hakeriwi va tlhela va tlhelela masayitini ku loko hi fika ti 31 ta March i siku ra ku hela ka yini ka lembe ximali a hi veleni tindlu leti hi nga te hi ta timaka lembe leri ti va ti herini ku leti hi nga te hi ta timaka next year ya 2025 2026 hi ti sungula to ta kota ku hela hi na record sweswi khalanga ku va hi ri ku fambeni hi ndlela yaleyo that's why na national ya swi kota ku hi seketela ku hi ngetela nyana mali ku nga ri leswi ya khale a hi dume hi swona va ku he mali yi fambile ka court he mali yi fambile mi ta twa ku nga ri khale khalanga hi khi hi kombisa ku hi kume yin'wani mali leyi humaka ka ti-province tin'wani hikuva hi tirhe ku antswa hi mapulanele ma hina lama nga kona hi yo mhaka na van'wana tikontraka ta hina ni va twisisa ni swi amukela ku va boheka ku rilarila loko hi tlule n'hweti hi nga va hakelangi ku ri ku hi tolovele ku va nyika ku va hakela kambirhi hi n'hweti ni tsakisa hi leswi maka swi vulaka swa ku swa mapulanele hi ku i swin'wana swa leswi va rila hi swona loko va ta va ku phela sweswo hina hi se hakeriwa ku ve ku na van'wana va nga kuma ti-appointment letter hi January a va se sungula ku aka ku na van'wana ku na thendara yin'wana ya pfala hi ti 5 nako ku laviwa van'wana vanhu se ma swi vona ku se swi vula ku ve le ku teketeleni vanhu mara hi ve le ku tirheni na se mara loko ni mi yingisela sweswi na mi twa ku i timhaka ta makunguhatelo lama mi vulavulaka hi kona hi improve ngopfu khalanga mativa leswi ya va swi vulaka hi ku we have got the systems in place now hi yo mhaka mi kuma ku sweswi van'wana va kume ti-appointment letter va nga ta sungula ku aka a va na ku nyikiwa sweswi hi le ku ndleka ku hi kuma ti-beneficiary lava nga ta fanele va akeriwa ku fanele ku ndliwa ti-enrollment ku loko ku fika ti 1 ta April hi sungula lembe ximali un'wana na un'wana a swi kota ku ya sayitini a ya tirha a swi nga ri kona le ka department sweswo a wu kuma ku munhu i ya sungula ku maka hi September ku ri ku a fanele a sungule hi April so hi improvini hi swo swi endlaka ku nkarhi wun'wana mi kuma ku hi hatlisa swinene na mali ya cash flow a yi fiki laha hi nga kona hi ku se hi perfectini kumbe hi antswisini mapulanele ma ndzawulo hi yo mhaka hi kota ku hlamula ka leswi swi vulaviwaka a hi heteleleni misi miri van'wana tikontraka va nga ha tika hina hi ku hi ti 14 loko ku Valentine's Day va ta va hakeriwile hi swona khalanga a ni vulavuli swo hleketa ni vulavula leswi system yi nga kona ku tshamisisa timhaka teto hi ta kota ku va hakela na mina va kombela ku loko va hakeriwa va nga hi va xava ti-Benz kumbe timovha ta manyunyu a va voni ku material ma kona tindlu leti va nge te hi la ku akela vaakatiko va tikuma khalanga la ni nga kona sweswi i informal settlement va yi vitana Fumani
hours 8 amuti muni vanhu lava ni vitane na meeting loko ni jikajika ndla door to door ni heta ni byela mukhanselara no fambeka ndhawu leyi ya ku fambeki a ku na ndlela leyi mi nga hlengeletaka vanhu hi kota ku fana na vona a ni kuma ku na nkateko va ba xitswiriri vanhu va va hlengeletane hi nkarhi wutsongo ngopfu va xi ba xitswiriri ni hlangana na vona khalanga va ni byela ku van'wani vana va ma 20 years va tshama la a va na xitandi xo vonaka in fact informal settlement ni ta swi twisisa mara ndzawulo ya coxa yi te la yi fika yi va nghenisela mati yi tlhe yi demarcate masayiti kahle ma demarcate-wini masayiti mo ringana 127 mara vanhu lava nga laha i 267 switandi swintsongo vanhu va tele se na va hlamusela ku mina khalanga nkarhi lowu a ha ri mathicara a ku ri na swin'wana a va swi vitaniwa ku i fifu first in first out masundzuk se ni va hlamusela ku loko va tirhisa principle liya ni ku 127 ya vanhu lava nga rhanga ku fika laha ni nga ni komba vona na loko mo ni ta va nyika masayiti lama ivi n'wina mi nga ta va mi xotini ni ya tsema kun'wana ni tlhela ni sevhisa mi ya tshama kona because sweswi ma ha tshame hi ndlela leyi ni ku mi ta swi kuma kan'we switandi leswi swa 127 mi ri 267 a swi nga koteki so ni kunguhate meeting na meyara na mukhanselara ni ta hlangana na vona na the-technical people va mina na va vona ivi hi vuya hi ta hlangana na vaakatiko hi vona ku hi va susa njhani laha hi va nyika masayiti ku hana yindlu na yin'we ya RDP ni va byela ku na hambiloko ku ri ni nge tikoti ta 127 na hambiloko kota 20 mi ta swi vona ku 20 yin'wana yi tata next year 20 yin'wana yi ta next year hi ku a na ku a hlulanga xiphiqo khalanga hi nge xi koti hinkwaxo siku rin'we ngopfungopfu la ka mfumo swintsongo swi ndla ku swiphiqo hi kota ku swi hlamula no hayi yana ni mahlweni mi korhokela vaaki MEC ya khensa swinene na van'wana tikontraka ha va khensisa ku hayi ku ta va na khicing khensile nkarhi wa n'wina hlayisekani MEC na khensa khalanga ni mi navelana na ku tswariwa lokunene tanihi munghana lonene mi radio leyi ni talaka ku yi yingisela hambileswi ni twaku ni yingisela na tin'wana mara ni khomeka kahle ni vona ingaku ku le ku tirheni ka ntirho a yi emahlweni hi karhi hi dyondzisa rixaka loko mi ku himpela mhaka leyi ya tikontraka va yi tisini a mi yi vekanga hansi ka tafula i ncini xin'wana lexi a xi lavaku hi ku mi pfulekini mi lava vanhu van'wana mi lava na loyi a fanele a hlamulaku hi loyi mhaka mi n'wi kumini i kona kwala hayi mi le ku tirheni khalanga ha mi khensisa inkomu inkomo ya MEC ya khensa i MEC Bioscope Makamba lava a hi bula na vona se mi swi twile vakulukumba na vamhani va vuletani va ndyawulo ve ri hayi swiphiqophiqo leswi ya swi ri koho swi ololoxekile lexi nga sala i ku hi twa n'wina kwala mi nga koho ku loko se ku ya fika siku leriya ra veri yini ku ya fika siku leriya ra Valentine mi ta vuya futhi mi tlhela mi ku hayi himpela hayi swi tshamisekile va mhaka yako va swi vurile on record MEC Bioscope Makamba hi ndlela yoleyo wa vona minkarhi hinkwayo ni tshama ni kha ni vula ni ku loko mi ri na varhangeri lava va taku va fika va ku loko mi ku ku na xiphiqo lexi ivi va ta va ku hayi no hi ta xi landzelerisa lexiwani hi xi tiva ku fika la lexiwani hi byo vurhangeri byebyo heyi van'wana tsala email tsala email kahle mina vumbhoni na he vanhu hi tirha vumbhoni la ka mexani mo hi leswi hi ngo makelela swilo a khensa MEC ni tshemba ku na lavan'wana va ta dyondza macomrade van'wani va nghena za va MEC ya tlha famba a nga vulavulanga na le ka radio ni kombela sweswi mi ringeta ku languta ka swifundha sweswi mi nga ka swona mi twa ku i MEC wele kwihi loyi wihi a vulavulaka hi wihi a nga kwala Gauteng a Limpopo Mpumalanga a North West Kambani mi nyika ntirho kwala a va tiveki hi nge n'wi tivi na ku MEC wa yini ku na xifundza xin'wana a ni la ku xi vula hi vito mara MEC i nghena a tlha famba a nga vulavulanga ka radio futhi kona ka Afrika wa vulavula nga zanga kandziyi sema swo loko zi nga kandziyi ka Afrika wa vulavula obvious swi tiva ku a wu ziwa MEC wa nchumu se ti MEC a swi tiva ku ti koho ku ta hlamula ti vulavulela vaaki ya
emakumembiri mune timinete ntsene ku bila wara ya khumembiri a khensa swinene sweswi ya mahlweni ai namuntlha na hileswaku namuntlha wa switwa ku tile ku vuyeni hi la ku ya ka va ndzawulo ya dyondzo ya masungulo hi la ku ya ka ndzawulo ya dyondzo ya masungulo va ndzawulo ya dyondzo ya masungulo va kaneta ku timhaka ta mphakelo wa vukorhokeri loko swi ta ka timhaka ta swihambukelo eswikolweni swi le ku va tsandzeni se hi la ku ta twa ku hikokwalaho ka yini va kaneta kambe nsale leti minete ta tsevu ntsena la ni nga siya mahungwini ka nhlokomhaka ta mahungu ni nga teka muyingiseri wun'we kumbe vambirhi hi twa tlhelo ra n'we ra mhaka kun'we mina ti timhaka hi ndlela yaleyo hi ta kota ku va yisa emahlweni ni te va JMPD va kola alayini hi ta vulavula na vona namuntlha kwala Afrika-Dzonga yi yime kwile loko swi ta ka timhaka ta yona ntirhisano wa matiko hi ndlela yaleyo na yaleyo hi ta vulavula hi yona va koho va ndzawulo ya tatana kumbe holobye Ronald Lamula va yime ku lunga na voho kwala hi ta va hi kha hi bula na voho se tin'wana ta timhaka leti hi nga ti languta muyingiseri wa Munghana Lonene FM eka nhlekani lowu a hi tekeni muyingiseri loyi a ri wo sungula nhlekani lowu nhlekani njhani voto wa mina hi pfukile n'wina minjhani hi pfukile na hina i Simango la ka Bevula bot a hi Simango ina mani la ku hi vulavula nyana hi mati mani mani swi teka uswa mati se swi tshamisekile timpfula ti nile damu ri tele ra vhala kwala aka Bevula xiphiqo se yini ka chavisa a ni swi tivi ku ri ku sukela rini ma tiva ku ve na project yi nga va kona kusuka hi 2014 a ku se tshama ku huma mati xipopanini kona loko ku ri ka Bevula maxobye ngomngom makhuvele magona ku hava na xipopani xinene se minu wa mati mmakumaku minu wa mati maboholi loko i faneke ku boholi leyiwani ya mfumo kumbe ya individual ya munhu a ngo borha a xavisa kumbe a nyika kunene kumbe a nga niki ku hava sweswo ntiyiso ku hava totally i malembe mo tala mina mukaneta mi vula ku asi ka Bevula aka ngomngomu ka maxobye aka magona a ni ri koho tindhawu teto hinkwato musirha vuntlhanu a va zangi va ni byela nchumu vanhu lava vete a va vula ku hava na munhu wo za a nga vulavula a ni swi twisisi ku humelela yini nga ku hi le South Africa kahle impela ni vulavula tiyiso mati a ve le ku hluphekeni swibolonyana swa tidoki mati va ku last a ni lava ku teka yin'wanyana photo hambileswi a ni lava ku biwa ne a yi n'wi xikojikara xi hi khandziya hi le henhla yi ri na swigubu hi ku tsutsumela ku ya ka mati ma kuwa ka makuleke ku hava na thosi rinene na sweswi vayingiseri ve le ku mi yingiseni swinene va mi rhandza ngopfu hi ku aka ku mi kota ku fikisa swirilo swa vanhu lomu swi fanelaka ku fika kona se ni byeleni n'wina sweswi mi le kwihi sweswiwani mina ni le ka Malamulele mara ni layiche swigubu la ni nga kona ku loko ni tlhela ni ni ya ka mati ka Dalala lama ni nga ta tlhela na woho kaya la ta mi nyika ntirho kaya ne na ta mi nyika ntirho wa ku n'wina fambani sweswiwani loko mi fika kaya mi ni lavela mukhanselara wa n'wina mi n'wi vutisa xivutiso lexi xa ku loko hi nga kumi mati wena i ri yini ni la ku ya hlamula khalanga a ni ri na vona Salema na sweswi ni va vutisa masiku hinkwawo va hava xo hlamula a swi koteki ve ri yini impela ni tirhi na vona na sweswiwani ni swo loko ni huma 2021 ni ri ka xitraktara xin'wana kwalaya a kha hi endla yin'wana ya kusuka xa marhen'wana edupeni god na ku yi heleli ku hi swi endlisi ku yini swi yo nyamalala a kha ni vutisa na okay a hi komiseni leyiwana a hi komiseni hi ku mina ni mi nyika ntirho kaya sweswi ni ri famba mi ya ku khalanga i ri ni mi vutisa ku leswi mati ku nga hava mi le ku ndleni ka yini n'wina mi ta vuya mi ni nyika nhlamulo yaleyo mara mativa mi ta vuya mi ni nyika nhlamulo yaleyo ni la ku kuma un'wana miyingiseri yaleyo ya n'wese ni yi twile tindhawu to hi ta yi landzelela na hina kambe na n'wina vutisani mukhanselara ku i le ku ndleni ka yini yena kambe hi amukeleni loyi enhlekani ahe mele huweni ngopfu eboti kwala mi nga kona Muvanyana ni ri mapokini na a hi ndzeni kwalano tanani na leyi mi nga na yo mhaka mhaka leyi mi nga na yona hi liya a yi karhi yi vulavuriwa hi van'wanyana lava a va ri kwala ka muganga karhi va na wona ku nga swi va leya mhaka ya maphorisani
lava va ku ti endla maphorisa va yimisa timovha va gqoke uniform. Se lexi xa ha ni karhataku na sweswi mina ni lava ku tiva ku ri uniform leya maphorisa loko a nga ri hinkwavo vona siku rin'wana va mbala va gqoke uniform ya xiphorisa and then timovha na tona ti ri teti ta maphorisa ti-green lights hi tona tetiya. Se lexi mina ni lavaka ku xani ka na nxavo uniform leyi va yi kumaka hi ku vanhu a va ha swi koti ku tshemba ku va yimisiwa hi maphorisa kumbe va yimisiwa hi swigevenga na. Se na loko va yima swi endleka va va tekela uniform va va tekela movha va tlhela va famba na yena. leswi n'wina mi vulavulaka hi swona swi humelele kwihi rini? Mina ni swi vona bara a Baragwana siku ra kona a phakathi ka taxi loko timovha ti fika a ku nga ri na vusiku a ku ri na nhlekani va fika va yimisa timovha clear straight na nhlekani va ku i maphorisa kati i swigevenga ku ta fika maphorisa ene na vona maphorisa lava taka va famba hi timovha tetiya to fana na vona ene tiyunifomo ta vona hinkwato ta fana la mi nga ta ka mi nga swi tivi na n'wina ku ri kahlekahle leswi timovha leti ta kona ti fanaka hinkwato maphorisa ya koho hi va ka vanhu lava nga tala ma swi vona. Na metwele papa na metwele i mhaka yin'wana leyi na yona ku nga xiphiqonyana lexi hi nga langutana na xona tanihi tiko kambe sweswi i hafu ku bile awara ya 12 a hi tweneni ku mahungu ya misava ya awara ya 1 ya ta va ya yimise ku yini kusuka kwalano hi ta vuya hi ya amahlweni na nongonoko Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM. Tanga Phet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 Musumbhunuku ku ya fika Ravuntlhanu. Hina hi rito eka lava ri pfumalaka. Afrika wa vulavula. Khalanga a hi ro sungula ku ta swihehlo swa muxaka lowu swi tikomba tanihi ndzawulo hi ri under siege hi ri na swiphiqo swinene kumbe swo tala swa vanhu lava tekaka advantage ya tiposo leti ti advertisiwaku va ti tirhisa ku va va lava ku ti endlela timali ta vona kumbe ku koxa timali eka vanhu vonge. So i xiyimo lexi hi hlanganaka na xona eka masiku yo tala ende a hi ta tsakela swinene ku loko vanhu lava endlaka swikombelo swa swivandla swa vudyondzisi va hlangana na swona a va hi khweneti tanihi ndzawulo kumbe va ya ka mani na mani langa va pfuna ku va va hi ripotela so that hi swi tiva ku na loko ku va na ntshamo eka tiphaneli leti loko ku ve ku na vanhu lava va xikolo a va ri na ku navela ka ku endla swo karhi ku hatla ku aletiwa sekhet na district ku a va cinci tiphaneli ku ya tshama vanhu vantshwa ku nga loko ku ri na lava va nga teka ximo xa vanhu ku navela ka vona ku nga humeleli. Tanana leti nga emiehleketweni ya wena hi swa Afrika wa vulavula. Hi sweswo mingiseriwa wa Munghana Lonene FM tolo nhlangano wa bohaxi wa Afrika-Dzonga wu kha wu vika ku va ndzawulo ya dyondzo ya masungulo a Limpopo va kaneta ku va nga va ri ku tsandzekeni ku oloxa xiphiqo xa swihambukelo lava ku ta twa ku i ncini xi endlaku ku va kaneta hi ndlela leyo hi yo mhaka namuntlha hi rhambe mbulavuleri wa ndzawulo ya dyondzo ya masungulo eLimpopo tatana Mike Maringa hina hi ri La a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. ayi va amukeleni Maringa nhlekani mi amukeleni ka Munghana Lonene FM. Nhlekani Khalanga ni ri nhlekani le ka vayingiseri ni twini va ku a mi ni lava tolo ni fikile Khalanga. Na swi tiva ku gwele ku bize mi laviwa futhi ku mi swi twi mi lo twa hi vanhu a ni tshembi mi ni twe kunene mi ni twa Maringa a hi sunguleni kwalano ve ri n'wina tanihi ndzawulo mi le ku kaneteni ku mi le ku tsandzekeni timhaka ta ku ololoxa swiphiqo swa swihambukelo lomu a swikolweni loko ku ve hi mpela ntiyiso mi le ku kaneteni hikokwalaho ka yini mi kaneta? Khalanga na khensa swinene mo ni kombisa ku mhaka leyi ya swihambukelo exikolweni a hi fanele hi ba magoza yambirhi hi tlhelela ndzhaku hi langutisa ku yi sukela kwini. Mi ta tsundzuka hi ze hi va na khombo leri nga hi wela ra n'wana loyi a nga wela xihambukelweni ka Maxaxani va ku i Mike Komapa ingaku moya wena u nga ya mahlweni u etlela hi kurhula. So ku na swiyenge swo hambanahambana swi nga hi teka swi hisa a court laha court yi nga fika yi lerisa ku no ku fane ku endliwa matshalatshala yo vona ku xiyimo lexi a xa ha tlheli xi va kona futhi ivi laha hi nga sungula ku endla ti-assessment Khalanga. So a hi veke swilo leswi ti-priority ku na priority list number 1 up to number 3. So priority list number 1 a ku ri ya ku xikolo ku hi sungula hi xikolo lexi
xi nga ri ku na toilet leyi ngo i envirolu kumbe toilet yo gwedla yi nga na swihambukelo swa goji ntsena hi susa tona hinkwato ti ku futihela loko hi ta nghena ka priority list number 2 ivi hi ta hetela hi priority list number 3 priority list number 2 hi leswiya swa ku i fika xikolweni loko fika xikolweni fika yi kuma ku hala va na ti-envirolu na to gwedla mara hi ku enrollment yi le henhla va tlhela va ndla ta magoji va ku ngopfungopfu high school va ku va xinuna va ta nghena leyi va xisati va ta nghena ka letiya ta ti-envirolu va va hambanisa hi ndlela yaleyo court naswona yi tele ku mi heta hi priority list 1 nghenani ka 2 hi lava ti-decent toilet so a hi ri na just about 512 wa swikolo leswi a swi lava ku susiwa toilet ta magoji Khalanga and then vulavula ni nga tipfinyiki ni vulavula na n'wina namuntlha loko ka list yaleyo swikolo leswi swi nga vuya swi sala i 19 then a hi ndla hi kha hi ya mahlweni ka code ya hlamusela ku hikwalaho ka yini ka lembe ro sungula hi tsandzekini ku heta na ra vumbirhi i ncini xi nga endla ku hi nga fiki ka deadline ya tifakeleni ene code yi ve yi kota ku swi twisisa hakanene tinhlamuselo leti hi nga nyika tona a ti twala kambe va fike va ku ka hina va ku no hi ku tinhlamuselo ta twala ha ti twa mara vutomi bya vana bya ha ri hansi ka nxungeto so leswi nga tipani famba ni ya langutisa ka swikolo leswiyani ngopfungopfu le a ti-primary school ti laha ti-toilet ta magoji famba ni ya susa ni vona ku alternative i ncini so yena alternative ye ya kuma ku na leswi va ngo ti-chemical toilets mi ta ti vona ti-toilet ta ti tirhisiwaka ngopfu lomu nkosini ta va ti ri mihlovo ya na vo ma-blue green ta mihlovo yo hambanahambana hi tona hi nga vuya hi opta for tona so hi tirhisa swona ka nkarhi wa sweswi ka swikolo leswi swi vulaka swi nga sala loko a hetisisa mapfhumba ya ku va hi va akela swihambukelo leswinene Khalanga a ni mina sweswo hinkwaswo mi nge le ku swi vuleni ni nga swi tivi kambe loko tolo ni kha ni vulavula ntirho mina loko ku ri ku veri va nhlangano wa haxi va kume ku va le ku tsandzekeni impela va le ku tsandzekeni hi ku a ni ye ka SDW Nxumalo secondary ra vuntlhanu vhiki leri nga hundza loko hi nga se ya le ku ya vona loko n'we mi wina hi fike hi kuma ku xikolo xi na vana va ku kolomeka ku tlula 900 ku ya ringanyelanyana ka gidi kambe swihambukelo swa koho swo va tisiti timbirhi se swi vona ku ve le ku hluphekeni leswi a ni swi tivi va siyerisana njhani kwalaha xikolweni xexiya se hi yo mhaka mi ni nge swi vula ku ve le ku tsandzekeni mi tiva yini timhaka leti ya tele ka ta xikolo xo fana SDW Nxumalo xikombiso ya mo ni kombisa Khalanga ku na swikolo leswi swi nga ku kuleni hi xihatla swinene mi ta tsundzuka ku hi tirhisa ti-norms and standard a swikolweni for ti-city ta ti-toilet so leswi humelelaka i ku Khalanga loko xikolo for instance xo va xi ri na 200 wa vana swi vula ku loko xikolo xexo xi nga va xi qualifya ku va na ti-city ta 10 hi ku mune i ta majaha ntsevu i ta vanhwanyana so ku na swikolo leswi swi nga ti-high school swi pasisaka swinene ma wu tiva ntungu lowu nga kona ku xikolo lexi pasisaka swinene loko ko va na bombo ra ku Hanyani Thomo ya pasisa mi ta kuma na vana va kha va suka ka Jim Galumene ka Siyandhani va famba va tsutsuma hi xihatla va ya ka Hanyani Thomo because xi humesa 100% se mi kuma ku in a short space of time Hanyani Thomo leyi a yi ri na enrollment ya 300 wa vanhu all of a sudden they are 800 hi xinkarhani xintsongo and va tisa leswi hi nkarhi lowu ku dileni na priority list 1 ya komap hi na budget yo dila na komap a hi nga ri na yona budget ya ku yisa ka top and code yi nyike xileriso xa ku no dilani na priority list 1 mi yisa timhaka ta komap so ha swi considera na sweswo va fanele va endla application va hi komba ku enrollment se yi tlakukile mara tsundzukani ku lembe na lembe before lembe ximali ri sungula ku na leswi hi ngo i tabling ya budget MEC va ta va nyika mpimanyeto va ku lembe leri mfumo wa le xikarhi wu nyike 52 billion so ka infrastructure ni yisa 1.5 billion already 1.5 billion ya yi ta yimba le kepisi ku ni ta ya ka Manghena ni ya aka xikolo ni ta ya ka Siyandhani tani ya aka xikolo so loko tshuka ku ve na ti-emergency kun'wana na kun'wanyana hi va in the main hi nga hi coverangi mhaka yaleyo hi boheka ku yimela the next financial year loko ku ve na swona swikolo leswi swi fambe through ti-channel circuit na district va hi vikela ku enrollment ya hina yi tlakukile swinene swi vula ku hi xota ti-seat tanani mi ta hi ngetela ti-seat ku vana va nga hlupheki ti-break va yima mitila kumbe va tsutsumela makhwatini va ta za va luma hi tinyoka mara swiphiqo leswi hi hlanganaka na swona a swikolweni swa hina a va vuli vanhu lava loko u ngutisa ku ri ku papila leri nga tsalela secret na le Avembe East District ku kombela additional nkarhi wun'wani va tsandzeka ku humesela swona ya swi kuma through Pat Khalanga
and la ka Pet Khalanga swi fane swi ta loko ku ve ku ti-avenues hinkwato letiya ta ku yisa ka district na circuit loko nga ku hlamuli if escalator swi yisa ka di-administration Tatani Mashava fika Tatani Mashava vanhu va n'wina na circuit na district va hi faila na vana mina va 1000 va na swihambukelo swimbirhi i-emergency yi fanele yi attendiwa so that as and when hi kuma timali leti ya to ngetela ka ta emergency swi tiva ku hi boheka ku ya ngetela ti-toilet timbirhi tinharhu le ka Nxumalo ku vana va ta kuma ku tshama especially loko hi vulavula hi la ku nga na vana va xisati Khalanga distance leyi fambaka na n'wana wa xisati loko swi ya a xihambukelweni a ni vuli ku ndzondha va majaha mara that's why loko i langutana ti-norms and standards loko u kuma a xikolweni ku ri na 400 wa vana va ku 200 majaha 200 i tintombi loko u nyika 20 wa ti-toilet swi vula ku majaha ma ya kuma 8 vana va xisati va famba na 12 hi ku vona loko va fika xihambukelweni va fika va tshama majaha ya yima hi ku hambana ka rimbewu rero so distance leyi hi le ku yi laveni so a hi hleketa ku xikolo a swi ndli la swi faneleke ha kona ti-SGB va hi tsalela va hi nyika tinhlayo loko swi komisa sweswo a tsutsuma because xindzhuti xa vana va hina especially xa vana va xisati lexi hi tekelaka ngopfu enhlokweni ene hi mani vula ntiyiso ku lava va le SDW Nxumalo a va lo vilela ko va mhe wa nomo a va lo vilela se ni tshemba ku va ta va ka va swi tekela nhlokweni ku hayi swi ndlisiwa leswi tani mehe ho vulavula na ni tshenomo so ni te loko ni languta ni ku xiyimo xi tani kumbexani mpela ve le ku ti landzeleleni ti-process tetiya mi vulavulaka hi tona kambe no kombela ku loko ku ri ku swi koteka va pfuneni va kota ku ya mahlweni loko ni languta matirhelo ya vona na leswi va nge le ku swi endleni i van'wani va swikolo leswi va nge le ku hoxeni kahle xandla ka ku ndlandlamuka ka dyondzo na mimbuyelo ya leyi hi vulavulaka hi yona kambe hambiswiritano ha khensa Tatani Maringa ku va mi ti nyike nkarhi no ni khensini Khalanga mara before ni famba mo ni kombisa ku lembe ximali ra 2025-2026 ra sungula loko ku ve ku vona na van'wani lava yi nga yingisela a va nge se endla a va endli xihatla ku na ti-implementing agency leti nga ku submiteni ivi va nyika na maviti ya swikolo so lava lava ku ngeteleriwa va ngeteleriwa lava lava ku tintshwa a va komi tintshwa so a va swi endli namuntlha loko ri ya pela swi va swi fikini head office ku va ta kota ku pfuneka khensile Maringa inkomo Khalanga Tatana Mike Maringa lava hi bula na vona mingisero Mugera FM va suka ka ndhawu ya dyondzo ya masungulo a le Limpopo ehansi ka vurhangeri bya MSC Mabongolorule ra Makhuva ya ra Makhanya ya ra Makhuva sweswi huma kwihi hayi ni khomele ni MEC Lebungu ra Makhanya xivongo leswi loko nga swi hlaya kahle swi nga ku holovisa na vanhu kambe hi sweswo leswi hi nga ka xiswona mingiseri Mugera FM loko hi kha hi languta ka timhaka ta matshamele ya le swikolweni se mi swi twile ku veri tiyisisani leswaku mi yisa ku yini emahlweni eka timhaka ta dyondzo ngopfungopfu n'wina mi nge le swikolweni leswi mi vona ku ngeti swi hetelela swi va hansi ka ntshikelelo mi twa ku mi yisa ku yini emahlweni se ve ri rhumelani ku ya hi Tatana Mike Maringa kusuka ka ndzawulo leya ya dyondzo ya masungulo ya Limpopo ehansi ka vurhangeri bya MEC Mabongolorule ra Makhanya alright a hi yeneni ka Tatana ni xikwambani ya twa ku va hi pfuna njhani vo loko swi ta ka timhaka ta leswi nga humelela loko hi ta hi tlhelo ra timhaka ta mingiseri loyi a nga vulavula n'wina mi nga tsandzeka ku vula ku swi twa a ku yini miyingiseri tolo i te ni va xikwambana va tshunela kusuhani xiyimo lexi hi nga na xo Khalanga se xi hi fambisa nhloko la tikweni ni ri la hi issue ya hi January na February Khalanga hi nkarhi wa kokwani Ntsanwisa hi swi tiva ku January na February hi fanele hi rhumeriwa lava va mfafazela va ta nghena matiko xikala hi tshama koho va ringeta ku ta hi dumela nyana va hi fafazela nyana sweswiwani January leyi Khalanga na February tinsuna leti nga kona va ri karhi ri koho ri nyike matimba mara a yi tshama hi vona na movha na yin'we ya rihanyo leyi jikajika yi karhi yi ringeta ku nghena hi muti na muti va ringeta ku endla leswiya swa mfafazela loko va ku va ri dari va ri se ri koho hi va vula kwihi ni twa va karhi va swi khumbanyana a hi khale ngo sweswinyana va ku se ri fikile swi tikomba onge ti tinsuna leti nga ta hi beke
na un'wanyana va karhi va kwala ka Munghana Lonene va karhi va vulavula mahungu Oh, okay. va karhi va ku na leswi ti nga ta yi beke so ni ti vutisa ku va ha yimele ku sungula ti luma vanhu ku sungula hikuva va nga ta rhumela timovha letiya ti famba ti karhi ti fafazela na naswona loko va ha yimele ku ti luma vanhu va le ku endleni ka yini issue leyi hlanganaka na yona because of swibedhlele leswi nga kona tikweni ra hina a swi va ka xiyimo xa kahle ku kuma ku va nga swi kota ku loko ho tshika hi hlaseriwe hi mavabyi yalama hi nga swi kota ku kumeka hi kume ndhawu wa swibedhlele a ni vhakacheli kwala Giyani kwala xibedhlele kwala Nkhensani kwala alanga ku na tifene misana nga ku xaviseka tifene kwalano ile ku ndeka business rin'wana ra kahle ngopfu why muvabyi un'wana na un'wana loko mi nghena kwalano xaka ra n'wina mi faka mu nghena mu khomele fene loko a nga ri na fene tinsuna ti n'wi lumela na kwalano kuma ku mavabyi ma ha ta nyanya futhi munhu a ri xibedhlele ni ti vutisa ku khalanga ti-aircon ti kona mi dlile rini kwe ni vulavula swa Wamtlhanu ra Mthanda ri nga hundza Wamtlhanu ni vulavula ku ri nga hundza riri so ti-aircon leti ti va ku ti ri kona lomu ya tiwadi na ti tirhi a ku na aircon leyi nga ku tirheni loko a yi ri ku tirheni a ku nga ta pulakiwa fene loko ku ze ku yisiwa fene xibedhlele swi vula ku ti-aircon a ti le ku tirheni a swi ni ku xikwambani va kwini va ta ringeta ku yi basa because swi tikomba onge vo vulavulela mfumo a va ha vulavuleli vaaki ene mfumo lowu hi vulavulaka wona i mfumo wa hina na mina n'wina khalanga hi mfumo mara hi hemberiwa dyambu ka hi ri vona ku leriwa ho hemberiwa dyambu ri loyi nhwi ya rivaleni ku leswi va swi vulavulaka i vun'we famba ni xibedhlele xi ni vulavulaka hi xona mi fika mi testa aircon one ku ri ya tirha na hi tlhela hi vutisa vaaki lava nga tlela laha maswibedhlele ku tifene leti ti tirha yini loko va heta va hi rhumela vanhu lava va mfafazele please hi vona tiko ri nga ta hela inkomu sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM 14 timinete yi nga se ba awara ya 13 a hi twanane na tatana Nel Xikwambani leswaku hi ta bula na vona hi nkarhi lowu kambe riqingho ra vona ro rila paleni kumbexani va khomeleteke hi swin'wana a hi swi tivi kambe a hi twanani na vona ku hi ta va hi kha hi bula na vona sweswi va hi nyika xifaniso xa ku ku nga va kha ku endleka yini xiphiqo xi nga va xi ri kwihi hi ndlela yelene sweswi ni nga mi tshembisa ku ni ta ya a Nkhensani ni yi tolo ni yi tolo namadyambu ni fike ni nghena Nkhensani ivi ni fika loko ni nghena a ni swi tivi kumbexani no ka ni nga swi twisisi swa mafambiselo hikuva a ni ngo mino va muhaxi kambe a xibedhlele a ku fanele ku nyika xifaniso xa ku tshemba ku i ta hanya kambe loko i nghena Nkhensani a ni tshembi nga wu kuma ntshembo walowo xo sungula loko wa ha nghena i yime laha geyitini i languta leyi i ya koho hi le murhangeni ma swi vo se loko va murhangeni va tseme nsinya va wu tshika kwalaya lava nga wu tsema ni tshemba ku va tsemekele hi xiyo xo tsema ivi va famba hikuva va ta va wu tsemeleriwa wu suka lava lavaka ku tihunyi va teka va famba kambe ku na mitsandza Nkhensani sweswi loko nghena a ni kha ni vulavula na lava va ni vutisa lava va tirhanaka na miako ya xifundza ku i vutihlamuleri bya mani byo vona ku xibedhlele xa basa vete va ta vuya ka mina ni va nike ntirho wolowo hi ku loko i jika laha testing ground i hindza laha a Ambaga hi leswiya i kongoma Nkhensani ku tlhumini i nge swi voni no ya xibedhlele dirata leya kumbe khumbi leriya ro koma ku xibedhlele xi helela laha a ra ha vonaki hi ku tlhuma mara ku na vanhu va tirhaka kwalaya siku na siku ni tshemba xi na CEO na hi CEO hindi kwalaya koho laha OPD ve le ku suseni ka ti-tiles ni tshemba vo renovator kumbe swin'wana kumbe tihlakareli kumbe yini mara loko ku ve vo renovator kumbe vo basi mi nge susi ti-tile ivi mi ku hi ta vuya hi swi vona minduku kumbe hi ta vuya hi swi vona hi le xibedhlele laha loko i susa mi tlhela mi vekela ku basa mara swi ndliwangi sweswo leswo xo hetisela loko ku ri na vanhu lava va nge le ku hluphekeni a swibedhlele swa hina swa mani na mani i vavabyi lava va yisiwaka ka xibedhlele xin'wana nampundzu kumbe lava va le ku hluphekeni lava va le ku hluphekeni hi ku vo lo tshama laha va lo tlela kwalaha va kha va lumiwa titsuna leswo loko ni va vutisa ni ri swi yo yini va ku hi rindzele ku hi ta famba mundzuku hi ambulance ma ku vona ndhawini leyi ka ha ku susiwa ku thayili munhu a tlela henhla ka kona hi xincekani xa nga ta na xona naku ku nga ri khale swi vula ku hi ta vona vanhu va kha va ya na swiponci swibedhlele va kha va ku
ya ku tleleni hi ta tlela ku fana lava yaku na ti-fan. Hambi ku ri mhaka ya CCMA, xiphiqo xa makhaniki ku tsarisiwa ka vito swi nga fanelangi, Clientele Legal Plan ya fikeleleka, naswona u kuma vukorhokeri bya nawu byo fikeka 670,000 rand hi lembe. Hi khavara timhaka ta wena n'winyi, vugevenga na swa ntirho. Magqweta ya hina hi ta ku seketela 24 tiawara hi siku. SMS Munghana eka 43971. Clientele General i FSPL nawini na muphakeri wa ndzindzakhombo lowu nga riki wa vutomi la nga na layisense. Swipimelo swa kumeka online ku tirha tihakelo ta ntolovelo. hina hi rito eka lava ri pfumalaka. Afrika wa vulavula. Khalanga a hi ro sungula ku ta swihehlo swa ni twa mhaka ya ku tatana xikwambani va kona la layinini la yimani hi bula na vona hi twa ku va ri timhaka tingani kambe va hi kholela tatana xikwambani imani ni twa ku va ri tatana xikwambani i nhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene. Nhlekani Phati swo ta mayisela. Mi lo ku tsutsumeli tjo yini xikwambani? A ni vulavula na va Pimani Baloyi ya le hansi so ni tsutsumela kun'wana as well. Se ni kandziya switepisi a va ri staloni. Ayi lela ku ma pfumela ku ma hi kholela hi ku hina hi mi byele nkarhi mi pfumela ma swi vona. No va lo hlwela ku fika ku ya leswi hi twananise swona a va lo ni vhakela kwala so va ta endla interview ya leswiwani kwala so va hlwele ku fika nyana a ni nga double phakangi. Sezwo mfana bahlongorini mi ku hey kota thungula khalanga la mi nga ha ni kavanye kambe a hi sunguleni ku na xirilo tatana xikwambani ku na xirilo muyingiseri a ni kha ni xi tlanga la xi lexi a ni nge he xi koti ku xi tlanga sweswi nkarhi wa ku se wu hi siyile va hehla ku xiyimo xi tshamisekanga a Khensani munhu loko a admitiwa i vhata na fan ku endleka yini mi tiva yini n'wina hi leswi nge le ku endlekeni Khensani? Well mhaka ya fan ni nge boni ya yona kambe lexi ni lava ku vayingiseri va swi twisisa hi mhaka ya ku controliwa ka mahiselo kumbe ku titimela eswibedhlele swi hi muxaka lowu ku na tindhawu leti swi bohaka ku va na gamboko kumbe moya lowa wa ku titimela laha leti ndhawini to fana na timuchwari hi le ka ti-chiller plant leti pfunaka ku controla temperature theatre la ku endliwaka vuhandzuri because mi ta pfumela mi ku la ku endliwaka vuhandzuri ku fanele ku va ku titimerile ku timbanga ti hlayiseka kasi ni le pharmacy la ku tshamaka mirhi ko va mirhi yi sensitive swinene ka ku hisa so mi kuma ku na le tiwadini ku na tindhawu leti va pakaka koko ka tiwadi tin'wana la mirhi ya generic yi kuma ku va swi kota ku fa va yi paka koko loko va ri karhi va phakela vavabyi va yi teka kusuhi swa boha laha kambe loko swi teka mhaka ya mahiselo ya le tiwadini mhaka hi leyi so eswibedhlele ku na swilo swi vuriwaka infection control that's why loko moya sweswi tiwadini loko ri xa xo sungula i ku va va pfula mafasitere leswi vuriwaka natural ventilation hi yo mhaka ya nkoka swinene a ko va mhaka ya ku nghenisa moya wa ku titimela ewadini kambe hi leswi vuriwaka infection control because mi nga ya swibudpet mi tshoveke nenge ivi ku biwa lexa xa aircon mhaka ku mu ku bitwa ku hisa munhu la nga na TB a khohlola hi laha passagini kumbe ka wadi leyi nga hala kun'wana xitsongwatsongwana lexa xi haha hi moya lowu baku hi aircon xi ta xi ta mi nghena loko mi huma xibedhlele mi va mi hole nenge mara mi ya kaya mi ri na TB so that's why ku ya hi matirhelo ya kona natural ventilation yo the best way because leswiya swa ti-aircon swi khapa moya loko ma swi vona loko xi karhi xi ba hambi ku ri fene yinene loko yi ba yi tirha hi ku khapa moya yi khapela munhu moya loko va na xilo lexi xi hahaku loko yi ku langutile xi ku khapela kwalaho nga kona so swi le henhla ngopfu loko pfuleriwa ti-fan na ti-aircon etiwadini kwalaho ku nga na vavabyi ku mavabyi lama nga riki na vona ma nga hala kusuhi kumbe switanyatanya ya nga ha va nghena because switsongwatsongwana swo tala swi hahaha kwala moyeni. Se swi vula ku xiphiqo xexo se xi koho Khensani ku tifene hi na vumbhoni bya sweswo bya ku ti koho xikwambani xa vumbirhi ti-aircon ti koho tiwadini ene lexi tlhela ku xi vilerisa hi sweswo ku a ti le ku tirheni loko ve himpela leswi mi swi hlamuselaka hi xithekinoloji swi nga hi pfuna ku hayi no hi nga hangalaselani mavabyi ku haha ka mimoya i ntiyiso ni yima na n'wena kambe a ta ha vekeleriwa hi ti-aircon a tiwadini. Well, mhaka ya mavekelelo it's something else because swi ya ka ti-specification leti nga va kona loko ku endliwa building kusunguleni mara ku ya hi leswi ku lavaka ku lawurisiwa swo vuvabyi
ngopfungopfu i mhaka ku fanele ku pfuriwa mafasitere moya wu nghena moya wu huma leswaku ku ta ku hungutiwa mhaka ya muxaka lowu because also na loko u lava ku fana hambi nga ri tiwadi u tindhawu to fana leti OPD and stuff like that i tindhawu leti u kumaka minkarhi yo tala ku va na vanhu vo tala lava humaka tindhawini to hambanahambana lava twaka swilo swo hambanahambana va fikelaka so that's why mi kuma hambi ka hisa hambi ka titimela ku tshama ku pfuriwe mavanti ku pfuriwe na mafasitere and a swi koteki ku nga blower air conditioner ku ve mafasitere na mavanti swi pfuleki swi va useless so loko u fanele ku tirhisa ti-aircon na ti-fan swi leswaku mhaka yo sungula munhu a fanele a yi endla i fanele a pfala mafasitere a pfala na minyango loko swi koteka ku moya lowa wo titimela u kota ku circulate loko moya lowa wo titimela u sungula ku circulate hi laha se ku tluletaniwa kona mavabyi maxi ku nga ri khale loko endliwa sweswo ni ta vuya la ka Munghana Lonene ni ri na complain ya munhu la nga te ni ye xibedhlele hi thumba rinene mara loko ni huma sa ni ri na TB kumbe ni ri na pneumonia kumbe ni ri na swilo swo taniya maxi so leswi a swo endleriwa a swi endliwa mhaka ku na ku tsandzeka kumbe vayingiseri kumbe ku vavabyi ku nga vayingiseri a va tekeriwi a va hlayisekanga swi endleriwa ngopfu ku kota ku va hlayisa loko xivulelo lexikulu lexi hi nga xi landzelerisaka hi loko ko va na mhaka ya ku va ku a pharmacy laha ku tshamaka xiyenge xa ku tshamaka mirhi a ku na ti-air conditioner a ku titimela in fact laha ku tlhela ku va na leswiya swa ti-temperature swa ku regulated swa ku pima nhlayo swa ku temperature laha yi fanele yi titimela ku fika laha yi fanele yi nga hundzi laha a ku pfuleriwa ntsena mhaka ku swi na nkoka mirhi yi nga bola ivi yi vanga ti-problem letikulu a ti-chiller plants a ti-theatre chiller plants hi wo matirhelo ya koho walawo se hi hundza njhani laha xikombani hi hundza njhani lava ku hi hundza hi hundza njhani laha vanhu va le ku ngheneni na tifan a Khensani hi swivangelo swo hambanahambana van'wana va ta mi byela ku ka hisa van'wana va ta mi byela ku na tinsuna van'wana va mi byela ku ndzawulo hi nomo wa tatana Neil Xikombani wu ri hina hi lava ku swi nga antswa hi badla nyuku ku tlula i tluletiwa vuvabyi sweswo ku badla nyuku i nwa mati i tshamiseka a swi onhi nchumu ku badla nyuku ni yima na n'wina kambe hi lexi xiyimo hi hundza njhani tatana Xikombani in fact ni hleketa ku leswi ni nga hlamusela swona leswi hi fanele hi hundzisa xiswona because a ko va a hi practice leyi endliwaka Khensani ntsena mo pay attention hambi loko mo suka sweswi mi famba ka vula mi xitarata xin'we na xibedhlele xa laha kusuhi xa laha Pietersburg mi nghena kwalaha mi ti chekela mi ta kuma ku is the same thing hambi ku ri Musina na le Phalaborwa na le Maputo laha ku hisaka ni hleketa ku hisa ku fana na Butlana le Khensani nkarhi wun'wana is the same thing ko va ku a hi xi nkarhi wun'wani mhaka ku ka hisa and vanhu nkarhi wun'wani makaya va na ti-fan va na ti-aircon leswi va nga tolovela swona mara unfortunately ku hela mi nga hlamusela hi tlanga ku mhaka ya ku heta ni ndzawulo hi lava ku tshungula mavabyi kumbe swivavi ku tlula ku vanhu va tlule na hi swivavi kumbe mavabyi loko va ri eka ti-facility ta hi muhaxo ni kombela mi ni kambela ku matshamelo ya hi ku laha mina ni nga na kuma xivilelo xi kongomisiwe ko fana na Khensani hi le female ward ya Khensani hayi leswa ma-maternity leswa mavabyi se ku yiwaku na tifene female medical yeah hayi se mi ta hi karata okay ni sale hi timina timbirhi xikombela xin'wana lexi nga tisiwa hi xivilelo a ku ri timhaka ta dari na mfafazelo ti-program ta muxaka luwa ma ha ri na tona hi na toho muhaxi eka lembenyana leri hi humaka ro nga hela hi December ku nga ri lembe ximali kambe lembe rinene ni nga ku n'wexemu hi kote ku fafazela miti yo ringana 1 million hikwalaho ka ku va hi amukele timpfula to tala ku hela ni nga twa hi koho mavhiki lamaya hi karhi hi tisa va ri awareness ka community hi tlhele hi sungula after loko timpfula tinile January leyi hi yisa mhaka ya ku fafazela ti-community hi hleketa ku ka muganga leyi surveillance yi komba ku i ti-high risk ti hi nga ti tolovela to fana na Phalaborwa tindhawu teta ta ku hala va Giyani ta le kusuhi na Kruger National Park to fana na va Gawula le hansi le na tindhawu teta ta va Enyani Madrimbo swi fana taniya pfhumba leri ri ta va ri sungurile kwala xikarhi ka endzhaku ka ku ghemeta ka timpfula leti hi nga va na tona so hi rin'wana leri hi vonaka nga ku ri le ku hi pfuneni swinene ka mhaka ya ku hungutana ka vuvabyi bya malaria muhaxi hi komba tsundzuka ku hi kombise ku eka lembe leri hi nga le ka rona
tihlayo ti le hansi swinene because hi le ka 554 ya ti-case mafu hambiloko hi ta ku hi nga vuli ku i matsongo kambe ya hungutekile i manharhu ntsena kasi n'wexemu hi nkarhi lowu fanaka a hi ri na kwale ko tlula 4,000 wa ti-case na mafu yo ringana 34 lembe leriya a hi ri na ku tlula 2,000 wa ti-case na mafu yo ringana 29 so hi vona nga ku swi le ku pfuneni swinene hi kombela nakambe swinene ku vaakatiko va tirhisana swinene na vanhu lava loko va ta etindlwini ta va pfumelela va nghena etindlwini ta va fafazela because loko va za va fafazela endhawini yo karhi avo endla leswi hi xilungu va nge i famsakeni avo hoxa dayizi ri ku namuntlha hi fanele hi ya fafazela eka khakhala kumbe kwini ku va ku endle swilo leswi vuriwaka surveillance and surveillance yo yi kota ku kombisa ku tinsuna letiya ti vangaka malaria ku by the way hi tinsuna hinkwato ti vangaka malaria tinsuna leti ti vangaka malaria ti tale tindhawini leti so hi fanele hi targeta ngopfu tona. Okay. leya lava va nyikaku mirhi ya pharmacy mi hlamule mi ku yini leswi va nge ve le ku terekeni? No leswi mi fanele mi swi twisisa maxini nhlamulo ya hi leyi ku ya hi nawu hi boheka ku teka vadyondzi hinkwavo lava va nga pasa tidyondzo ta swa rihanyo swo fana na ti-pharmacy ti-nurse tidokodela ku va endla leswi hi swi vulaka i internship loko va heta va endla community service swi le nawini loko ho toneka ku endla swo sweleswo no khomiwa hi nga khomiwa tanihi ndzawulo hi nga bohiwa tanihi ndzawulo kambe loko va heta community service se va qualified ku fana na mudyondzisi loyi loko a heta ku endla ti-practical exikolweni a kumaka diploma ya vudyondzisi ivi a sungula ku maketa ntirho loko va ku exikolweni xa EPP mi nga kuni poso a tsala application a yi heleketa koho so lexi xi endlaku hi ku loko va za va heta community service va tshunxekile ku va na tiposo ku nga ha va lani kumbe kwini kumbe ka private va swi kota ku aplayela tiposo letiya va leswiwani va aplayeta so hina hi advertise tiposo ku ya hi swilaveko xo sungula ku hi lava ti-pharmacist tingani ka lembe leri kumbe hi xota hi ti-nurse tingani kumbe tidokodela tingani naswo hi na mali muni ku va hi nga kota ku teka tidokodela tingani a hi ri hi mhaka ku ti-pharmacist leti ti nga tirhiki i 200 se hi advertise 200 ya tiposo otherwise na va treasury no va nyika swa timali va nga ta hi pfumelela ku endla tano waswo. Tatana xikomba ni khensini nkarhi wan'wani ku tiya ku engeta inkomu i timinete timbirhi ku bila awara yan'we hi hlwerile swinene hikuva hi hlwerisile tatana xikombani kambe a swi ri na nkoka ku va leswi ya va swi hundzisa a hi kumeni mahungu na tatana Hlulani hi fanele magayisa hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula khalanga a hi ro sungula ku ta swihehlo swa muxaka lowu swi tikomba tanihi ndzawulo hi ri under siege hi ri na swiphiqo swinene kumbe swo tala swa vanhu lava tekaka advantage ya tiposo leti ti advertisiwaku va ti tirhisa ku va va lava ku ti endlela timali ta vona kumbe ku koxa timali eka vanhu vonge so i xiyimo lexi hi hlanganaka na xona eka masiku yo tala and a hi ta tsakela swinene ku loko vanhu lava endlaku swikombelo swa swivandla swa vudyondzisi va hlangana na swona a va hi khweneti tanihi ndzawulo kumbe va ya ka mani na mani la nga va pfuna ku va va hi ripotela so that hi swi tiva ku na loko ku va na ntshamo eka tiphaneli leti loko ku ve ku na vanhu lava va xikolo a va ri na ku navela ka ku endla swo karhi ku hatla ku aletiwa sekhet na district ku a va cinci tiphanel ku ya tshama vanhu vantshwa ku nga loko ku ri na lava va nga teka xuma xa vanhu ku navela ka vona ku nga humeleli tanana leti nga emiehleketweni ya wena hi swa Afrika wa vulavula a ku vulavuriwa ntiyiso minkarhi yin'wana kwalaha female ward leyi mi nga ku vulavuleni hi yona hi laha mani wa mha va ri kona a ha ku vuya kona hi fike hi vutisa hi hlayininyana hi nkarhi wa swakudya swa nanhlikani laha ku why swi nga tirhi swilo leswi va ku swilo swa government a ni ma swi tiva ku a swi tirhi swilo leswi i khale swi fini swi nge te yini vo hlupheka vanhu lava se tifeni teto a ti swi koti tona ti nga ba moya wu ya hala na hala hi ku fena na yo yi ba moya yi kha yi jikajika yi fambisa moya wu ya hala na hala i excuse ya njhani mara leyi nga ku nyikeni papa va lava mara yo hayi vanhu va tipolitiki va na mavunwa mani va hemba yo ba xikwambana a ku vulavuriwa ntiyiso minkarhi yin'wana kwalaha female ward leyi mi nga ku vulavuleni hi yona hi laha mani wa mha va ri kona a ha ku vuya kona hi fike hi vutisa hi hlayininyana hi nkarhi wa swakudya swa nanhlikani laha ku why swi nga tirhi swilo leswi va ku swilo swa government a ni ma swi tiva ku a swi tirhi swilo leswi i khale swi fini swi nge te yini vo hlupheka vanhu lava se tifeni teto a ti swi koti tona ti nga ba moya wu ya hala na hala hi ku fena na yo yi ba moya yi kha yi jikajika yi fambisa moya wu ya hala na hala i excuse ya njhani mara leyi nga ku nyikeni papa va lava mara yo hayi vanhu va tipolitiki va na mavunwa mani va hemba yo
Avuxeni Khalanga na vayingiseri va MLFM. Khalanga, one mhaka yin'wana leyi endlaka ku ri ku va na tinsuna to tala le Khensani i mhaka dumping site leyi nga koho loko ehlanyana laha hansi laya. Number 2, laha tiyunitini Khalanga na vayingiseri va MLFM. Komishana hi ta sungula hi ta vuya ka yona leyi a hi yeneni ka lava va ndzawulo yaleya ya ntirhisano wa kumbe va ndzawulo leya timhaka ta matiko mambe lava va hi nga ta bula na nkulukumba Crispin Peary lava va sukaka le ka ndzawulo leya ya Holobye Ronald Lamula. Hi lava ku bula na vona laha hi twa ku timhaka leti nge ku humeleleni ka Afrika-Dzonga na matiko lawa ya khumbekaka tiko ro fana na America na leswi swi fambelanaka na leswi swi nga ta hi President Paul Kagame. Swin'wana swa leswi kumbexana hi nga vulavulaka hi swona hi ndlela liya ni twe nkulukumba Suprema Mapilo va kha va tshayiwa ku hayi veri va ndhundhuzela Holobye Lamula na President Ramaphosa eka gondzo leri va nge le ku ri fambeni loko kha ku langutiwaka timhaka ta leswi nkulukumba kumbe President Donald Trump va nge le ku gunguleni ha swona. Phiri nhlekani na ku vuyisa ka lembe lerintshwa. Inkomo Mahashi xaveta na vayingiseri va hina va Munghana Lonene. Mata minkarhi hinkwayo loko ni mi twa mi vulavula hi Phiri ni na navela ku na mina loko a ni swi kota ku horisa leswi mi horisaka swona a ni ta kumbexana a ni ta ni ri muhaxi wun'wana hi ku sweswi no tataruka ma ni twa na rhasa. Hi ta ku yini swi laveka tani. A hi sunguleni hi leyi le America ni vone ne le ka Twitter holobye va angurile kumbexana swi hlamuseleni kahle ku tanihi Afrika-Dzonga hi ri yini kusuka ka ndzawulo ya n'wehe loko President Donald Trump va vulavula hi ndlela liya. Mi ta tsundzuka leswaku holobye Lamula a va hlamula President Trump loko va ku va ta yimisa funding ya USAID leyi va yi rhumelaka la South Africa hi mhaka leswaku la South Africa ku tekiwa misava ya vanhu vo karhi a va vulangi swa ku i vanhu va njhani lava va tekeriwaka misava but va te ku na vanhu vo karhi lava ti-human rights violation ti endlaka ka vona se hi teke that's fine we welcome the investigation ku na investigation va ti lava talaka yi endla va ku twisisa kahle ku endlaka la in South Africa and Minister Lamula Holobye Lamula va teke a swi amukela swo tshemba swa ku ti-advisor ta President Trump va ta ti yimisela ku hlaya milawu ya South Africa va za va yi twisisa swa ku i tirha hi ndlela yini na South Africa. Endzhaku ka sweswo President Ramaphosa va hlamusela swa ku la South Africa ku na munhu a tekeriwaka misava a ku na swa ku ku na ti-land grab hi xilungu va ri ti-land grab na ti-land seizure. There's no such things. So hi langutele leswaku impela va ta tikombisa vanhu va President Trump swa ku va swi kota ku hlaya va hlaya milawu ya South Africa va ta swi vona swa ku impela a ku na munhu loyi a tekeriwaka misava la South Africa ku na process yo karhi and the process yeleyo i supervise ni hi ti-court a ku na swa ku munhu pfuka nje a ku ni lava misava leya ya Phiri nge ni tikuma ni ri kokwalana hawa a swi tirhi tani ku na milawu eSouth Africa. Kusuka ka ndzawulo ya n'wehe Phiri hi ku n'we hi n'we mi swi tivaka ku hi xakelana na vamani mi vona vuxaka bya Afrika-Dzonga na America byi ri ka xiyimo xa njhani hi ku vona ka n'wehe? No vuxaka bya ku na laha byi tikaka kona ku na the way hi swi langutisaka so ku na ku tika ko karhi but ha tshemba leswaku loko va endla swiboho ni ti-decision ta vo va ta languta e constitution ya hina ku va ta hleketa loko va dila na South Africa hi lawa swa ku vanhu loko hi khomisana laha misaveni mi hi teka nga ku na hehe we are a sovereign country we've got our own rights na milawu ya ha ringana in our own right so hi langutele sweswo va nga teka ti-decision ta vo leti va lava ku ti teka mara va ti teka ehenhla ka ti-facts na milawu na understanding ya South Africa the way South Africa tirhisaka swona. Ni le ku tivutiseni ku Phiri ku loko sweswiwani president va vulavula kumbe va vulavurisana hi le ka social media platform hi wo maendlele ya xidiplomatiki ya lawo kumbe
hikuva van'wana va ri kumbexani president a va fanele va nga hlamulanga na n'wina a mi fanele mi nga hlamulanga a mi fanele mi yo swi tshika hi ku swi le ka social media swi vuli nchumu masiku lama ku na leswi va ku vula Twitter diplomacy na yo i koho element ya Twitter diplomacy nkarhi wun'wana u ta vona swa ku timinister ti vulavula hi phone and then va ta Twitter swa ku nkarhi wa so na so a ni vulavula na minister leya wa le DRC or minister ya le Rwanda for example in the past couple of days so swi boha swa ku hlamula sometimes hi mhaka swa ku ku halandreliwi diplomacy leya ya xikhale i koho Twitter diplomacy and vanhu va ku fana na President Trump ma swi vona swa ku va tirha njhani Twitter hi lava announce ku koho ti-decisions se if you ignore it at your own peril na ku loko nga hlamuli van'wana va ta ku hlamulela ivi va nga hlamuli swona leswi tanihi tiko hi nga yimisa xiswona impela ene leswo swo hlamarisa etolo hi vone vanhu va South Africa hinkwavo va yima va ku le a yi tivi leyi President Trump va vulavulaka hi yona ali milawu leyi ya expropriation i koho kun'wanyana a yi twisisi kahle van'wanyana va vula tani mara a hi leswi a vulaka swona President Trump and that was very encouraging ku vona vanhu va shaka of all kinds DA, ANC, EFF va yima hi nengo wun'we va ku awa leswi President Trump a vulaka so a hi swona a hi swi yimeli as South Africa kambe swi tikomba ku ri na swin'wana swa kahle mi nge le ku swi endleni tanihi ndzawulo na presidency kumbe hi nga vulavula hi department ya n'wehe na ya presidency leswi swi nge le ku ndhundhuzeriweni i khale ni dine ku twa maAfrika-Dzonga ma hlangana ka swiboho leswi mi swi tekaka tanihi hi varhangeri ma fika mi nge lawa va le ku fambiseni kahle va le ku hi fambiseni kahle va le ku vulavuleni leswi hina tanihi tiko hi lavaka ku twa swoho mi titwa njhani tanihi ndzawulo loko mi ri ka xiyimo xa muxaka lowu no swi laveka tani ene hi nawu wa South Africa impela swi fanele swi va tani masiku swa ku loko ku hundzisiwa nawu South Africa ku va consultiwa a ku na swa ku pfuka namuntlha u kuma swa ku va ri a wa ha ngheni nyanga wa so fanele ku nghena ku vule government no kuma na process ya consultation wa tsala na swa ku no kombela swa ku ndyangu wa so u va na swipfalo swo karhi that type of process a swi hlamarisi ke loko vanhu va ku endlekela South Africa vanhu va South Africa va tiva nawu wa vona they were involved in the process of writing that law so swi boha swa ku na va ku a hi wona lo yin'wana leyi vanhu va mi ndhundhuzelaka yo tanihi ndzawulo na tiko hi ku angarhela vurhangeri i timhaka ta le Rwanda timhaka ta kahle kahle imani nga ku timhaka ta le Rwanda kambe ni ku timhaka ta le Democratic Republic of the Congo andaka loko president wa le Rwanda na president Ramaphosa va vulavurile a hi sunguleni kwalano hi le ka vuxaka bya njhani no kwalano vuxaka byako bya mahlweni ko va swa ku ku na kun'wanyana na he loko hi ti langutisa ku na laha maybe a hi nga faneke hi veka marito hi ndlela yo karhi and loko hi langutisa xirilo sa President Kagame ku na lava nga na point ko mara leswi nga va important leswaku ku na ceasefire sweswi eMozambique eDRC eGoma masiku leswaku M23 va te halwi hi pfula tindlela swa ku va na humanitarian process and then sweswi hi Friday na Saturday varhangeri va hina va ta va ri Dar es Salaam Tanzania va vulavula hi timhaka leta DRC va vulavula ni varhangeri va le East Africa so varhangeri va le SADC ni varhangeri va le East Africa va hlangana va langutela mhaka leyi and hi leswi vulaka swona hina loko hi ku fanele ku yimisiwa swibamu hi hoxa diplomacy emahlweni a ku na swibamu leswi nga ta solve ti-problem ta vanhu ku laveka diplomacy and swa tsakisa swa ku so far hi le ka track ya diplomacy loko vaaki va le East Africa and vi vula va Kenya, Uganda, Djibouti ndhawu leya va hlangana ni vaaki va le varhangeri va le Zimbabwe, Tanzania, Malawi, Zambia, Swaziland hi mhaka ya Eastern DRC swi tikomba ku Africa yi tiyimiserile ku lunghisa timhaka ta Africa hi Africa yo n'wina not swa ku ta kuma help from somewhere else kumbe kuna vanhu lava va ta hi pfuna from elsewhere no
i vaafrika va tshamela timhaka ta vona. loko ka hi ya ku fikeni makumu Phiri loko ku ve na press conference yin'wana yi nga va koho ya Holobye Lamula na Holobye Angie Motshekga laha loko va heta ku vulavula ku nga vulavuriwa sweswi ku nga vulavuriwa swona kambe ni lava ku mi yisa ka leswi swi nga hetelela swi tshahiwa ku loko mi ri Holobye Lamula mi fanele mi va diplomatic ene hi leswi a swi tikomba ka mahlamulelo ya swivutiso hi ndlela ya ni lava ku tiva ku swi na nkoka ku fika kwihi ku loko mi ri ka ndzawulo leya n'we mi nga hlamuli hi ku fana na sweswi ma ha ku nyika ku xikombiso swa ku na man'wani marito a hi fanele hi nga ma vulangi man'wani hi vona ongeti a hi fanele ma vurisiwe swin'wana sweswo swa ku tani swi na nkoka ku fika kwihi swa mucako wolowo? No, swi na nkoka ngopfu swi na nkoka ngopfu hi mhaka swa ku anke hi tsundzuka swa ku ku na tiko rin'wanyana va languta problem leyi tilaki yo hi ndlela yin'wanyana fanke hi hlonipha perspective ya vona but at the same time na hi veka perspective ya hi in a way leyi i nga tikombi nga hi delela tiko lerin'wanyana. So diplomacy hi yo yeleyo sometimes you have to push your view but push it in a respectful way. Kumbe kun'wanyana na marito lawa mi ya tirhisaka mi nga tirhisi marito njhe mi swi tiva swa ku rito ro karhi ri vula leswo karhi nako kun'wanyana ku na leswi hi nga vuliki emahlweni ka everybody ha so swa ku as the diplomat hi solva njhani mhaka yo karhi a hi lavi media na xikarhi. A hi tseleni nto mi kha mi vulavula hi timhaka ta na Mozambique xi njhani xiyimo Mozambique ku le ku ndlekeni ka yini ku fika sweswi? Mozambique maso swa ku se va na president leyintshwa President Chapo and President Chapo va appointed cabinet ya vo. In fact siku rin'wanyana Minister Lamula a hoyozela minister ya foreign affairs the counterpart ya ye a ri ambassador wa hela South Africa, a ri ambassador ya Mozambique la South Africa sweswi minister ya foreign affairs. Hi tiyimiserile ku tirha kahle na vanhu va le Mozambique hi va pfuna na hi va hi pfuna ku aka Africa ku aka matiko ya hina swa ku va matiko lawa benefitaku vanhu va tiko ra vona. Phiri khensile swinene mani loko mi tinyike nkarhi wa ku bula na hina ni tshemba ku ta ya mahlweni bula na tin'wana timhaka tete ta tiko ku ya mahlweni kambe ku fika sweswiwani ni vona un'wana ni rhumela hungu laha ku fika sweswiwani ndawulo yan'we yi tikomba yi kha yi yimela kahle tanihi tiko hiko ka tinhlamulo hinkwato ta le DRC na tinhlamulo hinkwato ta le America va Afrika-Dzonga va haya mahlweni va mi bela mavoko a khensa swinene. Inkomo Crispin Phiri lava hi bula na vona mingisero Munghana Lonene FM va kha va hi nyika xifaniso xa hi laha swilo swi fambaka koho loko swi ta ka timhaka ta vudyelwani bya matiko hala a hi ri ku buleni na tatana Phiri se hi ya ka mhaka laha ya ku maphorisa ya JMPD n'we mi tirha kona n'we hi foneleni le ka 0860 002543 veri mi tlele ntirhweni vukolani ta va kha hi bula na vona sweswi ya ku bela vara ya khume nharhu kwala ka Munghana Lonene FM kambe sweswi a hi twenini lava one mhaka yin'wana leyi endlaka ku ri ku va na tinsuna to tala le Khensani i mhaka dumping site leyi nga koho loko ehlanyana laha hansi laya. Number 2 laha tiyunitini ku tshama ku tsakamini ku ri na ndhawu laha ku tshamaka ku ri na mati ma nga tala so i swin'wana swi endlaka ku ri laha swibedhlele tinsuna ti tshama ti tele swinene. So loko a vo lunghisa the dumping site leyi nga koho laha hansi ka le xibedhlele kumbe va yi susa because ku na ndhawu leyi nga na tinguluve ti nga tala tihoci laha tlhelo tihoci leti tshame laha ti tele ende loko ti ri koho ti vanga tinsuna because ti le chakeni. So loko a vo susa swilo leswi ya kusuhani na apartment ya xibedhlele swi nga endla ku ri at least tinsuna ti hunguteka kumbe na pollution na nga kwini ku chakisiwa ka moya swi hunguteka ka ndhawu ya rihanyo laha tiyunitini laha tinguluveni na le dumping site leyi nga koho laha hansi swi endla ku ri chaka ri moya kumbe moya lowu nga koho wu ya nghena le ndzeni ka xibedhlele a hi lulamiseni sweswo. Khalanga number 2 hi leyi ku na premier wa hina wa le Mpumalanga
a va ri exikolweni xa Orvelani hi nga tsakela ku tiva ku ri a va yisa hi xikongomelo xa yini, because last time hi tsundzuka mbuyelo wa ti-result ta hina a ti nga tshamisekanga. Va nga va endli ku hambana kumbe va nga va tisa ku hambana ka xikolo xa Orvelani, kumbe ku nga va ku ri na leswi va lavaka ku hi byela swo Premier. Mi nga hi kumela vo va hi hlamusela ku ri kahle kahle mithini wa wu ri kona namuntlha a ku ri mithini wa yini kumbe a va vulavula hi yini exikolweni xa Orvelani. Inkomu. Hi va lava xiphiqo hi lexi loko hi vuya ka Premier a hi fonele vona phela Premier hi fonela un'wana. Loko u n'wi fona yena masawu ta ku yini i ta ku vele nhlengeletanini. Hayi va busy ngopfu Premier vhiki leri va na tinhlengeletano minkarhi yo tala loko mi twa hi vulavula na vona hi byeriwe sweswo ku va busy ngopfu va na tinhlengeletano mara loko hi ya hi hala hi hala khoneni hi va kuma ni tshemba ku va ta va kha va swi twa na vona va tala ku yingisela nongonoko va ta va kha va swi twa ku kahle kahle vanhu lava tirhaka na vona va fanele va yimela kahle kambe hi ta ringeta ku yi landzelela. Leyi le Khensani ya tika hi ku un'wana i ri loko wo languta xibedhlele xa Khensani lexintshwa i xi fananisa na xibedhlele xa ka Malamulele xa khale. Xa ka Malamulele lexi xi vonaka ku xi ri xintshwa ku tlula xi ri Khensani. Va lo hlwela tatani xikwambani kumbe va lo ndla hi vomu kumbe a vo va busy ku ya hi sweswi va vula swona. Hikuva a hi ri na swivutiso swo tala leswi a hi fanele va vutisa swona hi nga kumangi nkarhi wa ku va vutisa hi ku va fike va hlwerile nkarhi lowu hi nga twana na wona a va wu tekelangi kumbe a va wu tekelangi nhlokweni. Kambe xiphiqo hi xexo xa ku loko xiyimo xi te taniya loko nghena Khensani i vhiki kuma dintsanda ni vula ku hi loko i tsema nsinya wu wa i wu siya a xibedhlele hi ku a wu fanele loko ri ka project yo tsema nsinya i vhiki tsema i famba wu huma. A swi koteki sweswo leswo swin'wana i xinyami kumbexana swi lava masipala hi tivi ta vutisa na sweswo. Loko suka le testing ground ya xibedhlele a ku fanele ku tikomba ku se ya xibedhlele ma ku fanele ku ya bara wa tikomba ku ya bara loko ya a Garankuwa wa tikomba ku se nghena a Garankuwa. Hi yo mhaka minkarhi ya ku tala loko van'wana tipolitiki va ku hina hi tirhela swisiwana na ti vutisa ku himpela mi tirhela swisiwana na hi ku swo swisiwana leswi nga le ku hluphekeni twana lo a ri ku vulavuleni ni rikhoda so va ha ri ku vulavuleni mhaka leyi va yi vulaku ya ti-aircon ku va leka ku sirheleka mhaka ku ti-aircon a ti tirhi ndlela ya ku va hlamusela ku biwa ka moya na hina a ni swi twisisi mina a ni swi twisisi ndlela leyiwani ni tirha eswibedhlele swa mfumo na swa private a swi nge endleki ni ku ni ya ntirhweni ni vuya ni nga yangi xibedhlele kumbe swo tlula 5 mo ni swi vekisa yi sweswo. Why swona leswi swa private yi nga ri kona mhaka leyi va yi hlamuselaka swibedhlele swa private ku titimela kahle hinkwako ma vona swa swi ku hisaka Bootpad a ku na ward kumbe passage kumbe xikamureni lexi mi nga ta nghena mi kuma ku nga ri ku titimeleni Bootpad ku ba moya un'wana wo i twa i nga ha lavi na ku ya movheni i ya ntirhweni i ngo tshama laha yi za yi chaya. So tatana xikwambana swin'wana vo va sivela xibedhlele okay ko va xibedhlele xa Khensani ntsena xo xi nga wu deserveki moya wo titimela because of xi ta ba moya lowu nga ta chela TB wu chela van'wanyana a va vulavuli ntiyiso ti-fan a ti le ku tirheni government a yi le ku serviceni finish and clar a hi swona sweswi va swi vulavulaka na vaphikiza a ni tirhi xibedhlele a ni muvulavuleri wa swibedhlela a Limpopo kumbe a Joni kambe ni tirhela a Joni yes ni jikajika na swibedhlele ku hambana ka swona swa mfumo na swa government moya ko titimela sweswi loko wo nghena xibedhlele xin'wana na xin'wana xa private sweswi Bootpad ku titimerisa swin'wana swa kahle ngopfu swo kun'wanyana i nga tikuma i teke na xo mbala xa baji kumbe jesi a no la ku ta vula sweswo. Tlhekani papa mina u pfukile Khalanga pfukile hi ngovo una Khalanga la minyayila ni la Joni la ni la ka mhaka leyi ya traffic wa ku hi yona ya ni ta sungula ku sola ka swin'wanyana loko hi vula u ku hayi hi na proof na tsaka loko a ri wena a ri la ku leswi nga humelela hi Saturday Stadium xa vumbirhi ma nga ringeta ku kuma mfanelo lowu i fihla a ta hi langutela timovha leti tsutsumaka lava nge va tirha va nga tivi nchumu ti-taxi leti sukaka lava Soweto ti ya va Lens a swi ta diski a swi na nchumu kambe va le ku tirheni va yima laya va khondza mavoko va khoma timithini
se nga botsa fihla ko ti-meeting leti va ti khomela yini va tshika ku vona ti-taxi leto bola ti famba kula sweswo mingisero Munghana Lonene FM swin'wana swa leswi vayingiseri a va hetisela swona hi ndlela yole se hi yo mhaka na sweswi hi ta va hi kha hi bula na lava va khumbekaka kusuka ka JMPD hi twa ku va ri yini vona eka ku timhaka leti hi bulaka hi tona mbulavuleri hi ndlela yale nkulukumba Xolani Fihla hi lava hi bulaka na vona. Mr. Fihla, good afternoon and welcome to Munghana Lonene FM. Good afternoon to you. Thank you for the opportunity and let me greet the listeners as well. No, we called in here today because we were inundated with complaints and calls from our listeners who are based in Gauteng, who were and still are accusing the JMPD for not executing their job properly. This started from what happened over the weekend, wherein there was a derby and people were stuck in traffic for a very long time. Maybe before we even go to that, let's start from the beginning. The main complaint that they come with is to say from time to time in intersections where traffic lights are not operating, people who control traffic are not JMPD or SAPS or any other person from the traffic department, but just boys and young men who are just there, street hobos and. So let's start there. How do you feel as JMPD when accusations like that come through? And the question is that question directed necessarily at the soccer game or in the general? But in general, we do know that in the city of Johannesburg, we are mending a lot of intersections where either traffic lights are not working due to vandalism or due to power outages as well. There has been a directive that's been issued from the executive mayor of the city of Johannesburg, Councillor Dada Morera, on this initiative of us checking all the hotspots, major intersections which we see huge congestion, and that we try to mitigate this situation with adding more manpower. And we are also in the process of recruiting Pointman. We know that last year we did recruit Pointman, whose contract expired at the end of December, and we are in the process now of renewing that contract and getting Pointmen to cover those intersections as well. But when it comes to the actual soccer game, that is a very serious allegation, because our officers, particularly at the event, are mandated to be mending traffic intersections. No matter how congested the intersection is, they should be inside, ensuring that motorists do flow through those intersections freely. And what we'd like to get is some type of evidence so we can take further action against any of our officials who, at the event, were either not seen at the intersection or in their cars, and it's members of the public who are directing traffic. With the soccer game, what we did see and what is expected, of course, with the significance and the magnitude of the game, is huge traffic disruptions around FNB Stadium. What we did see that we had a full capacity stadium where organizers had to eventually close the gates because there was more people coming into the stadium. And the message was sent 2 weeks, 1 week, and a few days before the game that if you don't have a ticket, please don't come to the stadium. And what we did see is a lot of people who didn't have tickets who were there at the stadium that firstly was part of the crowding outside of the stadium during the game, and of course it also impacted on the traffic that we did see before and after the game. It's unfortunate that I wouldn't provide you with evidence, and I was there myself. How I wish I had taken videos and or pictures, because I was at the is the western side of FNB, from this side of the presidential suite and stuff. When you drive out there, the first intersection, whether you want to go to Golden Highway or Soweto Highway, the traffic officers were just bundled in a group discussing as if they are planning something,
but there were people who were people from the game who were directing traffic. I saw that myself. It's unfortunate I don't have evidence as I speak. How do we correct a situation like that in future? In an event that we come across a situation like that, what needs to happen? Thank you for that question. It is a good one. And with this particular game, a lot of options were given out to the public of them making sure that they are at the stadium, that we do avoid things like congestion, especially before the game. And one of them was the public transport options that were given. It was the Rea Vaya bus services, the minibus taxi services, the park and ride services, and e-hailing services as well. We saw that people were using all 4 of those options. And with the park and ride, it was the first time it's been introduced to soccer games. And I think our colleagues from Park and Ride SA can elaborate further. But the last I received was just over 800 tickets were sold. So hopefully if people get used to the thing of not coming to the stadium with their own private vehicles and using these private transport options, it will be very, very simple to avoid any congestion. And secondly, is arriving early at the stadium. But what I would say is I'd applaud some of our spectators. By 11:30 when the gates opened, by 12 o'clock and by 1:30, they were there at the stadium. They were enjoying the activations as well. And it is a great sign that people are heeding to the call of arriving early at the stadium. But going back to that first instance is that we found that a lot of other people who are not official ticket holders were there as well, and it did cause a lot of commotion. Superintendent, how do you arrive late when you are stuck in traffic from Boysen all back there, and you are stuck every intersection? There's no traffic controller. There's no one there. You know, you're moving at a snail's pace. Are you overwhelmed or understaffed, Superintendent? I wouldn't say we're understaffed. The intersections will always be the same. So we can put in 1,000 officers at those intersections. But if there's heavy congestion, then we have to find mitigating situations to that. And when it does come to the traffic management plan, other improvements, what I did see, and especially on the Nasrec Road heading towards the Sasol filling station, a lot of people were parking on the roadway, and that did impede on the traffic when people were trying to leave the stadium as well. So it's also adhering to the rules of the road. But arriving early, the game starts at 15:30, at 3:30. It gates open at 11:30. Treat it like a whole day experience. They say I leave home at 1 o'clock or 2 o'clock. Leave home at 10 o'clock, arrive there at the stadium at 11:30. Enjoy the whole day's activities, because that's what people did enjoy when they arrived early. And we make sure that we do avoid any congestion before the game. After the game, we know that people are leaving the stadium at the same time, so it does become a bit difficult, but it is our duty as the Metro Police to ensure that we do mitigate that situation. And coming back to the complaint, if we had that evidence, then we would take serious action against any officials who are neglecting their duties. Okay. Now, there was a listener who called in yesterday. I'm not sure. How conversant are you with Xitsonga? Do you understand Xitsonga? I can hear it slightly, but responding it might be a big challenge. No, that's fine. Let's give it a try then. Listen to what one of our listeners had to say yesterday about your services as JMPD. Papa me. Upukile Kalanga. Epukile ngobo. Una Kalanga la mnyaila. Nila joni la. Nila ka makaze ya traffic wa ku yona. Ya nta stuko la ku sola ka funonyando ku hivula. Uko hayi ina proof na tsaka loko a ri wena a ri la ku leswi nga humelela hi Saturday Stadium. Sambiri. Mangaringa ta kuma mfalo lo nge ifihla. A ta langutela timovha leti tsutsumaka lava nge va tirha va nga tivi nchumu, titaxi leti sukaka lava Soweto ti ya va Lens, a swi ta diski a swi na nchumu. Kambe va le ku tirheni va yima laya va khondza mavoko va khoma timithini. Se nga vutisa fihla ku timithini leti va ti khomela yini,
va tlhela ku vona ti-taxi leto bola ti famba kula a Johannesburg leswi mi swi vulaka bot phete i ntiyiso ni swi vonini na hanya kwala masiku na hi minkarhi ma swi vona bot phete tiroboto ta la joni ka tiroboto ta hi ku vona ka mina ka tiroboto to fika vo ma 20 nga va kha ku tirha tiroboto ta 5 la joni man to so mi gina mi kuma ku hi gina hi controliwa hi vanhu lava va tshamaka a switarateni ku ku ri vona va controla ku timovha ku kota ku mikara va ti hindza ngopfungopfu hi minkarhi ya peak time minkarhi ya nampundzu na minkarhi ya namadyambu hi vo ma 4 va GMPD va swi kota ku tlhela va hindza hi vhele kwalaho va va tlhela va karhi va controla ni vula ku hi fika njhani ka kwalani ka ku munhu a nga leteriwangi swona mi n'wi byarisa vutihlamuleri bya mixaka wolowo bya ku yehe i ta fanele se ku va hi a tlhela ku va na xiyimo xa ku hi xikan'wekan'we hi leyi mhaka mi fanele mi va hetelela va vulavuraku timhaka ta vutleketli ku ve a va leteriwangi swona swi vula ku a ka ha leteriwi munhu masiku lama ni ngo tlakuka mindzuku ni ya tlela hansi ka buloho ivi ni loko ni pfuka nampundzu ni lawula timhaka ta vutleketli. Superintendent, those are two callers that we managed to record their voices yesterday. I'm not sure, but let me try and translate a bit. The first one is talking about the issue of taxis that are running without discs, Soweto, Lens, and he accuses JMPD for being aware of the situation but doing nothing. The second one is saying it's also going back to that issue that we started with, the issue of traffic control, and maybe as we enlarge that question, we can go then to say, is it legal or illegal for me as Patrick Matebula to just go and be in the middle of the intersection and start controlling traffic? And if it's illegal, why are some of your members passing them as and when they do that? Yes, true. It is prohibited for any individual without any authorization from the city of Johannesburg to be controlling traffic at the intersections where either traffic lights are not working or there aren't any metro police there. What we have done throughout the years is kindly request members of the public to send us these complaints and attend to it. And from what I've heard through the conversation is that even our officers pass those people and let them direct them whilst traveling through those intersections, and that's totally wrong. It is the duty for our officers, if you do see an unauthorized person controlling traffic, to remove them. Unfortunately, at this present moment, we do have bylaws against that, but we don't have any power to arrest those people. So what we can do is just remove them at the time, but then it becomes a cat and mouse game. But what I did say earlier on, that a directive has been issued by the Executive Mayor of the City of Johannesburg for the Johannesburg Metropolitan Police Department to prioritize on all of these critical intersections that have been identified within the City of Johannesburg, while we're also in the process of getting appointment to also assist. But we do most definitely get assistance as well from Outsurance with traffic vehicles. But another request, if you do come across unauthorized people controlling traffic, firstly, as a motorist, make sure that you navigate through that intersection safely. Other people might not adhere to the instruction given by that person, so it might happen that an accident could happen in that intersection. So please drive with care, but most importantly, also just report it to the JMPD so that we can remove that person and take over if there is heavy traffic on those roads. Okay, and the first one was about the allegation of not roadworthy taxis that are driving Lens, Soweto, without discs. What is your take on that? And they are saying you as a JMPD are aware of the situation. I think every law enforcement agency is aware of the situation that we do have a lot of vehicles driving on our roads with either expired license discs or without any license discs, and these vehicles are also not roadworthy as well. It goes back to the duties of our officers that you should be attending to these vehicles, either issue out a citation to the driver
or at the most impound the vehicle as well. So if our officers are neglecting to do those duties, it is sad, and we'll always emphasize to them that they can't neglect such duties, because it goes back to our core mandates, the one being traffic management, and the others is in crime prevention and fine law enforcement. Superintendent, I think we're still going to have a tough one here. People are neglecting their duties, and I'm sure. Do we have consequence management though? Because if that is, it's not implemented. If we don't have consequence management, we'll be crying like this forever and ever. No, there needs to be, and there is a consequence management within the system. Every day, officers need to submit some sort of feedback on what they did, and it goes back to some sort of scorecard that measures their performance levels. So an officer needs to perform at their utmost abilities for them to be deemed and viewed as a good officer. Okay. Superintendent Ikensile Shinane, thank you very much for your time. Thank you so much. Enkom balaba bulana bona Superintendent Xolani Fihla bakaba bulala JMPD. Kamers buku yaman Alan Patton. Iman lo tsala buku ya All Things Fall Apart. Baby tana in kami bukele. Hey, man so tseko. Kaba msirtan. Etwangwe 0860002543 ntama papa mtakeli nkumi Xolani bulabule na yena aret kuyingana lo sheka le kubangwa bele kufambeni bangwani take stop for mana disk kumbe loko ndwa swi swa ndwa a gyana mpundu namuntlha ni vone kwa ku ti taxi ti kati ku ka ku searchiwa ku dlala a Sunduza Adolf Minga Bridge yeah ati etatwangwe Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 Musumbhunuku kuyafika Ravuntlhanu ele ka Mgana Ron FM ka kwa xala thwi Xitsonga xa nhlawulo ku sungula wo sungula mingiseri hilo nhleka botamena mpfukeni mpfukeni ngokumela tsowo mpfukela cancer sona mo ibela riqingumeleni wena botete mina nikombela ku hlamula leya ya kumbe ku vulavula ya le Khensani ba ya mhaka le Khensani botete yi twisa ku vava hi mhaka ku mavona munhu loko a ve a ya xibedhlele a khatwa ku vava ivi a hetelela a tlha a fika lumiwa hi tinsuna ku ri ku veri ku na ti-echo ivi hina loko ya ku pfuxeleni hi famba na tifene botete ni twa ingaku a swi na nhloko kahle loko mo ku a swi na nhloko kahle mi vula ku hina a hi fanele hi nga fambi na tona tifene leti va ti koma nga ha ri ku vulavuleni hallo a hi kumeni van'wana 0860002543 ku lo sala timinete ta nkombo yi va awara ya mbirhi n'wana mingiseri hi loyi nhleka tatana Mateo papa mi mpfukeni na valava hi ngovo mi la ku vulavula hi leya ngopfungopfu na traffic ya le ti-stadium leyi tatana Mateo ya tata ku yima tigate na stadium nkarhi yin'wana ni tirha koho mina kumbe ni tirha phakati ma tiva hi munhu wo tima amingengoti the most hina va South Africa website namuntlha mi nga swi twa ku ri i sold out game ya Sundowns na Pirates hi Saturday mi le Polokwane n'wina mi swi twa ku namuntlha i sold out game hi Saturday mara website mi nga lolohi ku spenda mali ya n'wina ya ku tala ya cash mi chela petrol from Polokwane mi driver from Polokwane to Pretoria mi ri hava ticket just because they know you're going to get a ticket or lomu nga kumi ticket mi ta kuma lowa ma security mi arrange close to 200 rand ya ku tisa ma security all along yi ri sold out before n'wina mi hleketa ku loko nga hi botped mi ya teka mali ya n'wina mi ya nghena stadium mi nga ha na thikithi ku endlisa ku because lawa mathikithi hinkwavo na hina hi tatana mathikithi ma hi fika hi nghena problem ya hina vanhu vo tima botped a hi swi koti ku endla xilo hi karhi hi lava ku endla swilo hi ti-last minute loko sweswi vo game ya sungula mi ta twa ku ve ku na vanhu vo tala ngopfu outside of the stadium a va nge swi koti ku pfula tigate because vanhu va ta khandziyana mi langutisa loko tlanga tigame ta vanhu lava va hlongele yin'wana hambi swo nga ta ku a swi kahle mi langutisa ku tlanga sweswiya na ku swi vona la a Wandera Stadium ku tlanga cricket botped loko wa cricket yi sungula 5
loko va pfala xitarata xa College Drive hi 3 o'clock loko ya ku half past 4 or ya ku 5 o'clock mi ta kuma ku nga ha ri na vanhu va le ku hokeni va se va nghenile Kali A Stadium loko vo ku na rugby a Loftus Bootpath loko va ku na rugby sungula nkarhi muni a Loftus kumbe a Joburg before 1 hour before game mi kuma vanhu lava se va tshamisekile va rindeleni game ku yi tlanga mara hina vanhu vo tima swa hi tsandza ene hi fostela ku ya ebolweni hi ri hava mathikithi which leswi nga ri ku kahle ka rihanyo ra hina cause loko se ku tele ngopfu hi ku khandziyeni ku hetele ku loviwa va ku no a va swi koti ku organize game ku ve game yi organiziwa kahle intact mara hina mona mi fostela ku ya stadium ku voneni ka bolo a ni sweswi ve ri a FNB a yi ri 90,000 a yi xavisa mathikithi kwa mara va ri vanhu lava ri over 100,000 inside of the stadium how come over 100 and something thousand Bootpath a ni nga tirhi nkarhi wun'wana then kota ku hakela rent Bootpath ya vo 1.5 n'hweti hinkwayo n'hweti ya 1.5 Bootpath hi game yin'we ya siku rin'we ya le FNB a ni hakeli njhani Bootpath loko va ta va fika ka na thikithi mhani nga vulavuli na munhu kani vulavula munhu hava thikithi loko u ta u ri hava thikithi ni vulavuli na wena wa swi ta ku vulavurisa ku yini a va swi tiva ku va swi tiva hina vanhu vo ya stadium va swi ta ku vulavurisa ku yini a swi ta ku loko a vulavula sweswo siku rero ni kote ku tlhela ni khomile close to 3,000 van'wana va swi kota hi Bootpath tigame to fana ta Derby na ta va Sundowns na Pirates n'wina mi byele ku ni tlhele ni khome 6,000 hi game yin'we hi onhela hi n'wina Bootpath yi ta ku yini no entidad va humesini valava hi vo va hi onhelaka se va tlhela va temendela ku hi onhela 0860 a hi kumeni loyi enhlekani Palanga. Aye tati. Moni veri nghena matini tani xikwambani leswi va nga vulavula swona hi timhaka ta le Khensani va vulavula va ti dula nenge va karhi va dumela hi rimbewu va ni sungula hi ku ti dula nenge va ri ku fanele ku pfuriwa mafasitere ku ve hi hala tlhelo leri a ku pfariwa mafasitere ku tisuna ti nga ngheni i xo sungula xa vumbirhi loko ku akiwa xibedhlele lexiya xi akiwe xi ri na ti-aircon xikongomelo xa kona a ku ri ku kutisiwa rihanyo ro antswa eka vaaki kumbe vavabyi va tsandziwe hi ku maintaina ti-air conditioner ivi va ta na ti-excuses leti va taku na tona ti nga ku va karhi va lahlekisa vaaki va tlhela va kombisa ku ri munhu va tshovekenenge a tlhelisile kholo ya khohlolaku i ta khomiwa hi TB a ku heteleleni a hi swona a xibedhlele vavabyi ni nga swi veka hi xilungu ni pfumala rito va classifayiwa va hambanyisiwa ku ri lava i va TB lava i vo vaviseka lava lava i le surgical maswita hi le swihlayini hi le lava miehleketo ya vona yi nga tshamisekangiki se leswi va vulavulaka swona va lahlekisa rixaka va hluleka ku pfumela leswaku as government va le ku hlulekeni ku lunghisa ti-air conditioner loko a hi xibedhlele xa mfumo xi ri xoxe lexi xi nga na ti-air conditioner swibedhlele swi kona swa mfumo swi nga na ti-air conditioner leti ti nga le ku tirheni sweswi hi vulavulaka se vo hluleka ku hlamusela va nga lahlekisi vaakatiko hi ku ta va ta vulavula leswi swi nga khomekeku va kha a va vulavuli va kha va swi ku ri ku na van'wanyana vo fana va hina hi nga na ntokoto wa swa rihanyo van'wanyana va hina hi tlhele hi swi dyondzela sweswi va nga vulavula hi swona swa ti-infection control leswi va swi vulaka a hi swona ni vo chava ku vula rito leriya ro tikisa ku va vulavula mavunwa mara nkarhi lowu taku loko va ta laha emoyeni a va ti va khome leswi swi khomekaku va nga endli khangalakhangala elaku hina miehleketo ya hina a hi yona leyi nga mativa lexi xi ni vavaku i ku a ni tivi ku mi nga swi kota ku khomisa sweswo hi kuma riqingho ra n'wehe network ya n'wehe laha mi nga koho sweswi a yi kahle kambe mhaka leyi a ni lave hi yi tshikisa leswi ni lavaka loko swi koteka na mundzuku hi vulavula hi yona hi ta ze hi kuma rimitsu ra xiphiqo lexi nga koho a Khensani se loko na n'wina a mo nghena na n'we a mi to nghena hi mi fonela a ni a mi vulangi vito ra n'wina a mi vuli vito ra munhu mi hi nyika xifaniso xa ku loko mi tiva mi yingisele leswi tatana xikwama na va vula swoho na leswi n'we mi tivaka swoho hi timhaka ta swa rihanyo mi tiva yini ivi hi kota ku yi tshungula kwalano hi nyika vayingiseri lavan'wana va nga tsandzeka ku nghena nkarhi va hi nyika xifaniso kumbexana hi nga fika hi kuma xintshunxo xa xiphiqo xa xibedhlele xa le Khensani xintshunxo xi nge vi kona vo hluleka ku se deliver
ku tirhela vaaki vo hluleka kutani xikwambani a hi muvulavuleri wa mfumo wa kahle ni chava ku swi vekisa sweswo nimetweni mani nimetweni khenseni swinene nkarhi wa n'wina a hi khenseni ku tiya ku engeta nongonoko lowu humelerisiwe hi ncindani Eric Mabasa mina ni Khalanga Pat Mathebula loko swo famba kahle mundzuku a hi vulavuli na munhu no lava ku twa a hi lavi n'wendini awara hinkwayo no lava ku twa n'wina hi vulavula hi timhaka leti kumbexana hi nga kuma xintshunxo kambe sweswi awara yambirhi ya kumeni mahungu ya misava na Hlulani Fanuel Magayisa kusuka kwalano dzumba ra mina na Ike Ngobeni vuhumelerisi bya Mchangani mana siku lerinenani tata eka Malamulele eka Mhinga ku ya fika eka Mativiyani tshama na hina eka 91.3 FM Munghana Lonene FM makomba ndlela